Suruh min kesandu Tuhan, ras jadi merubah seperti benda. Oh Tuhan, tandingku muji kelardu, Kam semuliana, rosekan sinal sasimpolin. Suruh min kesandu Tuhan, ras jadi merubah seperti benda. Oh Tuhan, Kau bercabinkan sinar sal bagi baju raja, langit terpandu bagi sapu. Suruh min kesandu Tuhan, ras jadi merubah seperti benda. Jadikan du angin persuruhandu, api sigarape, atuh manbandu bagi kawan. Suruh min kesandu Tuhan, ras jadi merubah seperti benda. Haleluya, nomor 264. Rahmin kam o kesasi baria, demilah puso umatdu, janah pegadalah api kekelengandu, ibas puso kami. Alleluia. Wari pe-50 kan kenca kekekeng Tuhan ta Yesus Kristus mekap wari Pentakosta sini rayakan kita ibas wari si sendah. Kesah si badia mekap kesah kekelengan. Ibas sada runggun internasional kerina sarjana biologi pulung guna encakapkan janari kingenda rehna manusia. Maka kenca dekah runggu rebelas tupung persidangan si tuhu-tuhu enda meriah dengan dekah kape, maka saya mepaksana kubas muat keputusan alu voting sora si wena di janari kingenda rehna manusia. Maka nina pemimpin sidang ini begini. Jadi kenduari kerina ngenda kita setuju nangdangi teori Darwin, maka jelma enda rehna ibas bengkalan hari saya setuju angkat tanda nina. Kerina kelkala ngangkat tan saya katan sarjana biologi kala Indonesia ialah ngangkat tahan. Maka kerina mata natap kempak ia, engkau ingin dia te kala
makareh nina pemimpin sidang enda. Kam sarjana Indonesia nari. Cuba turikendu. Engkai maka lakam setuju nangdangi teori Darwin. Salutan nang ia dengan megang kape sorana nina sarjana Indonesia enda kempak krina sireh ijenda bagaimana. Genduari kam krina turang rasnina bapa rasnande. Apa ikam dagena si akap ndu kam sinursur bengkalanari tedis lagi kam. Sada pelangit tedis. Bapa nandai turang rasnina kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Bas wari si sendah, wari minggu enda, si rayakan kesah si badia si nursur kempak ajar-ajar Yesus. Enda mesini gelari kita Pentekosta, wari si pe-50 Pentekosta enda mekap sada paksa tupung Yesus demi kai sini enggoi kata kena jine demi janjina guna nuruh sada penampat si deban mekap kesah si badia. Rusur ngenda si bagi karena kesah si badia tapi ibas gelar bapa ras anak ras kesah si badia. Amin. Kesah si badia enda kaikin ngenda gegeh. Enda megegeh kekelengan bapa nangdangi anak bagai pe kekelengi anak nangdangi di bata bapa. Pernusur kesah si badia kempak ajar-ajar enda mekap jadi paksa tuhureh teridah di bata si telusada si badia. Bapa ras anak ras kesah si badia. Di bata si telusada si badia si reh enda cidahkan mana enda mekap paksa tupung keselamatan si serta si reh kubas diri ajar-ajar guna menaken ketubuhan gereja si badia mekap gereja Katolik. Rusur kape ikatakan maka Pentakosta enda wari ketubuhan gereja. Maka banci si katakan enda mepaksa ulang tahun gereja anda. Kesah si badia enda mekap kesah kekelengan bapa ras anak si keleng-kelengan guna kekelengan jine. Labo guna kaipe saya katan kekelengan jine. Pentekosta enda kap tupung paksa kekelengan si serta si dem. Si benai gereja sini tegu-tegu ajar-ajar. Kekelengan si serta enda si tuhu-tuhu teridah ibas pengalaman dosa. Maka gereja sini benakan ajar-ajar ibas gelar Yesus. Mekap gereja si erdahin, si relatih-latih guna meritakan pengalaman. Kesah si badia kap sirbanca ngasup kalak ngalami dosa. Pengalaman dosa enda kap berbahansa mulihi turah menjilai. Pemerai kekelengan sini beraikan di bata mantep umatna. Nandai bapa turang rasenina kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Kesah si badia mekap kekelengan singonjar krina perpulungan di bata guna patuh man perintah Yesus mekap perintah lako si keleng-kelengan sapih-sapih kam. Adi gelarna ate keleng ate enda lalak ngesi kawitan ras nggit patuh guna perintah kekelengan jine.
Maka dah kam ijalit kekelengan ije kap lid siangkan ukur siangkan dah kamina den dah kam siangkan karo si meserana adi siangkan karo lalit meseran. Kesah sibadi yang rebanca kita banci siangkan. Maka kesah sibadia si nur sur kempa ajar enda mekap si ngonjar iya krina gelah narbelas karena kekelengan. Kata kekelengan kap sirbahanca kita siangkan. Kekelengan kap gegeh guna ngangkai kerina kalak dia pelain lain cakapna. Sini iang kai ian tu si kekelengana mekap labo belas tapi isi sini peseh belas jinai kai kini mekap kekelengan. Maka ibas kekelengan ibas kesasi badia buapa pelabo kita bagi si bagenda. Ibas kelas sada SD sangana ngabsen guruna dilowina sada nina Nana Yuliani aku bu. David Sembiring aku bu. Tono Sarsurtono M aku bu. Rehdina guru enda kencangadi kentisi akulah kelatiku ngena gelar ndoi nakku adi nggotono ulanai kamin surtono lanu kah ngangkai sanakku katakan man bapak nakku ya uwe bu dina tono dia bagi gia nakku mari min kentisik adi MA kaikin dai ma tono surtono M reh nina tono ngalawi adi M martono bu nina naka guru naida turang rasenina kekelengan nggo petangkas Yesus nina maka kesah sibadi yang ngecasir banca kalak ngasup nandai dengan mengakukan maka Yesus kap Mesias, Yesus kap Kristus. Kita endang ngalaukan pemerai kesah sibadia, tupung kita ipridikan. Maka kita pe ngasup tuhu-tuhu, nandai dengan mengakukan, dengan ngejapkan pe maka Yesus kap ngenca Mesias, Kristus anak dibata. Kesah sibadia pasti ningetkan kita mulihi karena kerinana singgo pernah ilakukan dengan ibalaskan Yesus. Janah tuhu-tuhu kel kita nandai Yesus adi si keleng-kelengan kita alu pengonjar kesah sibadia labo perbandarami sideban lang. Adi lalit kesah sibadia kita kira-kira dah kam bali-bali ngidara sisada inda iya. Mulihkan sa sekolah kiam romi kempak nandaina janah nina nungkun bagenda. Nandai ndai nina guru kami dah kam kita inda situhuna sinurus Bengkalang inda ni. Payong ibagay nandai. Aku pe labo ka aku takal nakku nina nandai na ngalawi. Sebab aku pilih ngabukutandai krina keluarga bapanu. Maka ibaswari Pentakosta enda itegu-tegu kita guna rah tutusna ateta lako si keleng-kelengan. Pace ebene. Dibata si mada kuasa masu-masu kamprina bapa ras anak ras kesah si badia. Amin.